Muka serius tinggal itu lu maju hidung. Menit tuh sih Bapak. Sang tinggal lihat buat herang gitu nggak perlu. Si Mas guys. Bakal bengok sorangan. Mana nih nyari polos deh. Satriot wae dah jeung masakan sakeman. Buka topina.
dengerin dengerin suaranya Pak Haji. Tidurkan aja, kalau ngantuk tidur aja, tidur. Aisyah sebel. Ketinggali sebelnya. Runa. Bang, kekuatan bang, ayo ayo. Asli langsung. Direlekkeun we, relax. Dibikin relax. Kanal teuing. Tisu. Kanal teuing. Hahaha.